Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy, así que el tema de hoy es chistes en quechua. Así que empecemos de una vez. Mana ya charangue chaika, kunami ya chanche. Iman kachan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hola ya chuka sangiches. Iman tali ko sangiches. Sumahacho, ay lancho. May ko naman tang kamo sangiches. Alin uncha alin totalin tutamandang kacho. May ko kunan chay chiste chata. Chaya siminjispe. Remay rusak. Labang alis ko na munang ko kechwa chiste ko chega jepinya. Kalisan siya kay pinya. Empecemos. Nuqaqan huk masi pasaq millay pune qun munananpaq chay huk foto chay Facebook nisqamanta hinaspa lluqsirqamun huk ventanacha churarqan chiqata munaycha apawa chay so nisqaman chaymantaka manan qhawayta munaspaka hamuchun wasita munaycha quway wawayta suyari waqanankama imanaqtinchus mana taynichu mamay huk sipaschawan kayta munani imanaqtin waway imanaqtinchus llapan kan hukninku hinaspa napanku chanqaykapunqaku qampis chanqaykapaqchu manan kirakapusaq llapan sipaschakunawan kay pachaman paqariq warmikuna chay Persia suyupi sutin persianakuna qampaq yachay wasiykipi kanchu mana chaninkuna imaymi waykuna kay p'unchaykunaqa ay manan taynichu imanaqtinchus mana tarikuchu pasaq ratuchu yachay qayna unchay qanwan musqukuni kunan tuta parichaskuspa manaraq puñusaspa chay sabakuy waqaychay hina pasaq churay hurquna hinaspa chingarqapun chay huñuskaykikuna imanaqtin chay unupi p'achakuqkuna runakuna p'achakunku hatun k'uchupi chankaykunku wasalawanmanta hinaspa ñañapaqlawmanta chankaykunman hinaka kaskan pataman chayankuman. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta para próximo video. Así que síguenos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, chao, cuídense. Añache video kasaykimanta nuqaqani Cipriano chayka nuqawanka tupakusunchis q'aya killachawkama nuqawanka chaypiña waqwanta kutiramusaq huk musuq videota awaramusaq chayka tupananchiskama imatapis allata munanki chayka tapukamunki asari.